Ia waktu pada angka mana ni Mario melihat persandingan anak kita Sudarming Sibawa Nurlina. Wanne manopo le kabupaten Enrique taksi atau mati yo sesi Mario siki. Wanne berduka asoi Mario siki. Selalu begitu kehidupan jemaah sekalian. Pura siki Mario, bersedih siki. Saya sudah keliling banyak kabupaten Bapak Ibu nasihat pernikahan. Sudah sekitar 7 tahun saya keliling beberapa kabupaten. Upasangi boti makun raya. Ngurusi di Jolo upasangi boti makun raya. Sewaktu-waktu doa Nurlina pareseresen do HP na lakemu. Pareserese HP na Sudarming. Papa aku ite garatak na Sudarming. Waktu na kalolo de na 2 talu mena dar pura na bote. Jadi jagailah kita pareserese HP na. Magai madaritu angka arwane Juneda asan nasi sena Nokia ko HP na Junaidi. Madarito aga asa jangan lolo pe Nokia ko HP na komandange atau punggawe. Kumatal pun makasih ya lari masa mali ay punggawe je nasa tu padahal Allah anak darah na peli peristerise apalagi nerko namo mitamo wisi batu HP Sudarming ay peris selalu di Nurlina. Selanjutnya Sudarming bo sayangi binimu, sayangi binimu. Nasaba iya tu kanjak nama kun reye, kanjak nama kun reye aja mau terselepah bu ah. Kanjak na tu makun reye Sudarming bo macam apa tuo, macam tu apa mati. Aga masuk nero, aja mau selepah aja lo. Aga masuk na macam apa tuo. Iya ko laken nama kutu-kutu lo majama na bini namo palici-palici bini namo campak-campak insyaallah rajin itu lo majama iya na tu masuk na macam apa tuo tapi sebenarnya na itu arone makun re maca mappa mate kaya na masuk nero iya ko arone tap pemacai macai na ciri anak na ciri tap pemacai bawang iya ko bini namo palici-palici bini namo campak-campak insyaallah paje macai itu. Jadi kanjak itu makun reye macam apa mati macam tu apa tua. Makanya sayangi istrimu. Selanjutnya Sudarming polek tak alengi bene tak nalena matroi. Hah? Alengi bene tak nalena matroi. Aja nih memang ketani di kaji alena mana memisang isat no kulkas isat na pak berasangi isat na lobue. Tanya urusan itu rodiwi. Alengi bene tak nalena matroi. Tapi mengerti itu kini makun raya pak biasa tuh ke kampung riwat ceramah lah mana kira makun raya pak ya lingi di polilaken alina matur ya Allah ya wajah junna apa lemari wajah junna dia kasih laken apa bawa aja pekanja ki aturan aja mas kalian. Selanjutnya kanjak na tu makun raya komelo ki na sayang lakita Nurlinando telu sifat tapunai talu sifat nomor di anggung di ruang tamu gesit di dapur anggung di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur dengar anggung di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur ya kurusi pak mapune insyaallah na sayang Sudarming. Selanjutnya lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis. Nggak pakai